Kanti ke kwakulo elinqaku abemi baseBramfisher bavakalise umbulelo wabo emva kokuzifumanela iipasila zokutya okanye zokutyala ukutya phantsi kwenkqubo yeSebe lezoLimo noPhuhliso laseMaphandleni yokuqubisana nendlala. Bathi eli nyathelo liza kuba luncedo ngaphaya kwexesha leKrisimesi. Ke thabile haholo ausi wa ka ka hore ke thotse dintho tse ke tlo di sebedisa mo gardening including le dijo tse ke lo di jang ka lapeng le ho tlo ithuta ka dintho hore ha o jala mo tshimong o jala jwang. Ne ke re ke kgothatse batho ba bangata le bona ebe batho ba zama hore ba be na le di-garden mo jareteng tsa bona ka hore ntho e re itletseng mona teng bonnete e kgona ho fokotsa bofuma mo lapeng ka mona. O kana thola yena box re tshwana le re di thotseng tsena o jale mo jareteng ya hao kapa ka mora ntlo. Ha ebe o na le space o kana le ho etsa garden e kgolo o kgona ho itjalla hore o kgone ho fedisa tlala ka hore tlala e ngata ha re na tjhelete ha re kgone ho afford-a hore re reke dijo tse re di tse batlang ka lapeng. Njengoba isimo sasemzansi sibheda kanje wena sisi kudura yonke into. Lokhu kuzosisiza kakhulu ukuthi sibambisane njengomphakathi. I think uMC wethu uze ngeidea eright ukuthi ijarity nejarity umuntu okwazi ukutshala tshale so that ngoba umhlaba asinawo angithi so that mina mangitshala ikhabishi wena utshale icarrots omunye atshala amazambane ngesikhathi sokuvuna sakhona ukuhlanganisa izitshalo zethu sishare lokho esikusherayo then sikhona ukuthengisa. Lokhu kuzosisiza kakhulu because kusifundisa neskill sokuzenzela ukudla singadependeli ku government kakhulu yabona. Isimo esibhekane naso as a country manje asivumi ukuthi sihlale sivilaphe. Kunesaying ngesizulu ethi ivila lidla ubuvila bayo. So mina ngithi abantu abasukume labakhona bahambe bayoyizamela babe open to izinto ezintsha ezintroducewa kubo. Umuntu angadeny into angakayizami because the only way is down like that yabona. But imozama ezinye izinto ufunda kwabanye abantu now uyakhona ukukhula as a human being. Sithole ama-parcels la ama-food parcels ozani bantwana yekelani ukulala bogogo nabomkhulu vukani nihambe niyosebenza niyotshala nenze yonke into ke ukulala ngeke uyithole uhlele ekhoneni.